Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tangag pa'y surifyaw, ngamawan mo't kargahan na amakan. Ay, day ti pakarurudak. Sayag ti kuryente. Ado ti karga na adanom nga inuman yaw, aging gat kay kayat yaw. At ako mamot kargahan na nga ado amakan. Isungaro ti bagbagak kanyan tim. Ay, ikanak iti igatang ko. Tapno mapuno day taref. Na. Dayta ka ng gail. Dawatan na kanyantay. Awan garod kwartak. Unay ba ti... na. Eh? Ay, ikaw man na pagsardengan nga agtaol di aso. Marurudak no kastoy. Ay, kita day ta nga ugalay. Na. Nalaka ka nga agong unget. Isukat alim makay adagos tilangam. Ay, si ka man timang pasardeng kwarog. Unang gail. Salagay, sumardeng ka nga agtataol. Apa tataulan na dayta aso ni Uncle Mau ko araw. Ay, si kamot gayam tataba daw. Adan ni Uncle Mau. Apay aya. Pasarita man, taday reklamak. Mabitla nga raw, tayo nakibagang adda ka. Ang gail, adda ni tataba daw. Adda reklamo na ka now. Pagawid mo. Na. Apay, apagawidan na. Ingkakat sangwain. Na. Ay, umay ka kwarog ta adaya rasa askaw. Ha? Hindi na itang gail. Daytoy. Na. Na. Apay, amasapul ayara sa asmaw. Ay, wanang gail. Ibagak day ta kinitataba daw. Ay, saan gamin ang mabalin ang mangeg mo? Isungay niya rasa asko ka ni kwarog. Na. Ay, isaganam Jeref. Sigurado ang mapuno iti makan. Anyati ko na ni Uncle Mau ko araw. Agawit ka ka na ang tataba daw. Agsubli ka nga umay, agreklamo no adda awit mo amanaw. Manok. Tapay di manok. Iso nga rod ti kunana. Di nabiyaga manok ka. Kawitan mo nung upa. Basta manaw. Ay, unay mo daytan. Kaya't mo asawin, saan lang aksyonan di reklamak, nawan maitad ko amanaw. Nalawag day ta, tataba daw. Kahit anya nga iba daw, nakasaritam ka din ni Kapitan, may papan ka dagiti nagtatagari a video kyan di ta kaaruba. Ay, saan? Di na kaya tasangwain. Masapul ka nung dawit ko amanaw. Manok, pangalaam nga iti manok, kat piyak pa'y mo lang dagiti taraken ta. Naitangarog kay ti pampanunutan. No kasta, saan na nga aksyonan ti reklamaw, aging gang awan maitad kan kwa na? Manok ngarod ka naw. Pangalaan tangay nga raw, iti manaw. Kay kagawan. Ado ka din dagiti nakapila di tarwar. Ay, wan, kapitan, nga mas dawak tunggal na kapila kat adamot awit da manok kas kada nateng wano prutas. Ah! Ay, very good no kasta. Anya day jay, kapitan, donation da ka day? Ah, ay regalo da. Pagbibingayan tayon tao. Ngamday. Kasapulan nga adu ti bingay ko ah. Ay, kasta itan. Uwin. Kasta. Sige. Rugya mo ti agayap ta sangwag ida. Basta adawit da a regalo. Sige kwarog. Punwam day tarif. Unang gail. Awan samot ti lugarin dagito ita duma. Ay ada. Anya nga awan. Nagadumot lao na yang gail. Di saan na masapol nga agpalingkin ni Antay. Sana na talaga ang gail. Tadun ti abasto tayo. Ay, Maray, umayak lang gumatang iti Ricardo. Amok amaray, ta nagado ti regalo nga inyawid ni kapitan. Ay, wan. Ay na, kompleto kami iti masida. Kinapudno na, uray siyak, nagaduma ti inyawid kaw. Aya, Nagbibingayan mi nga opisyal dagiti regalo dagiti tattao. Ay ngam ni kapitan ti kaadwan ti inyawid. ay isungarod nga umayak gumatang iti Ricardo. Taagluto ako. Uray siyak agluto akmatan. Aw, anya ti sipsiputan ba daw? Pampanunutan nga raw, no pang tiliwak ti manok, nga itad ko ka ni Parinteng. Ha? Daydi oh,
Nakitam jay ag tiltil ay amagmag na amano. Ay, wala niya. Upaday jay, naglukmag. Anya timako nam tuyang. Mayat ka di at hiliwan day da. Ay, sigurado amaragsakan ni Kapitan. No day tatitad mo kan kwa na. Ti ko dam kay day aksyonan nan adagaw ti reklamo king kwa na. Kag tanya pelang arudar aramidum ngay. Ingkan tiliwumaw. Ay, nagalisto ka lakit din, Warog. Saan na ka pa nga inayayaban ka? Adakan. Ay, Amuklatan na, Uncle. ay, Anyat oras ay. Oras ti pinangan. naimas ti sidaan tayo ita. Kastoy kumangka na yun, Uncle. Kanayon nakastoy ta, binilin ko dagiti tataon. Ano ada kasapulan da? Masapul nga ada awit da regalo. Sakbay, asagwag ida. Ay, mayat day ta, Uncle. Tira lata. Niyan tigayam nga eh. Ada pa'y lut-luto na, amay sa putahay. Ay na, nagmayatan no kasta. Aw, nangeg mo ba daw? Mangrugida manin amang perwisyo dagita karuba. Wait, mangikaw. Ay, sa anak man na makatulog na ko start. Ang baya, itong biga. Sigurado na makasarita marintay. Imposible asaan mo ang makasarita. Nagdakkel nga upa jay itad mo. Kahit inkulong mo, ang mga nung makataray. Wan, inkulong kaw, ngam adala ang saludsod. Ay, saan ka na sumanalutsod? Itad ko lang tangking kwa na itong bigat ay tama na. Asino nga tati akin kupwa day tama na. Maray, umayak manan gumatang iti pangrikadok iti lutwak anaimas asidaan. Maray, damagag man kan o nakitam jay upa ang manukaw. Apay, mapukpukaw? Wen nga ron, Maray. Edi kalman, saan mo't nga imapon? Ay, napanmot siguro nagbirok iti love life na Sakto pa'y katawan love life kaw. Unan naki din, dahi amanaw. Ala, di ka madanagan, Maray. Tano makitak, ibagak nga agawi din. Tabirbiro ka. Naglukmagin ang manok ti awit mo, paray. Paraking ka na ita, paray. Anda manin karon digwa ko na. Ang magreklamo ak man, paray. Sige, agreklamo ka, no anya ti reklamo. Ireklamo man, Wen, aksyonak day ta reklamo. Ha? Yak pinalpas nga imbaga, pare. Ay, Ako sakpay ti madago kunam! Ay, sus! Ay, digwan ka inton madamdama. Ay, ala, sige, agawit ka, Ay, paray. aguray ka mo, paray. Ah. Aguray ka mo da. Nimpay mo amuti, ireklamo. Ay, amukon. Jay natagari ang video kya nakaruba yung ti reklamo. Oh, Ha? Oh. Ay, nagalisto ka magayam no da maitid kuking kamanok, paray. ay, manok ko naman. Anya ngay, inted mo lang jay manok kin ni Kapitan, badawng. Ay, kitwin na. Ay na, kastalao na itiragsak na tuya. Apay mo't nga taakas tati style ni Kapitan. Masapul ang marigalwan, sakbay nga aksyonan na dagiti reklamaw. Nagalas nga rod nga ugali da ita. Ha? Ay, badawng, mangrugida manon nga kanta dita video kiyan. Unak man no'y naksyonan ni parintay. Apay nga, itagkakantada lang tamay. Napigpig sapay ita ti panagkantada. Uncle, apay nga nagadudag ito ihawit tama na, oh. Ay, damagam. Bagkatamlata ka day. Talumatay. Day tamay sakit inted ni pare badong. Dagito duha nga eh. Inted ti kaaruba ni pare badaw. Sino akaruba da? Jada video kyan na. Ha? Saan ka tingin reklamo ida ni Tata Badaw? Ewan, may salang bati inted ni pare badong amanaw. Din to tadwa, ti inted dya in reklamo na. Yay! Ay, maribanang, Apay, Maray. damagaman kin ni Kapitan. No apay ang nagpigsalat tamot ti panagvideo kida di takaruba may. Sige, tadamagak to. Nagreklamon ni Badong Kukaw. Kaya't mo asawan. Saan pa'y nga inaksyonan ni Intay? Ay, saan pa'y nga rod maray?
Nang ted kami pa yun iti manok. Anya ti inta diyo? Manok ti karuba, maray. Nga saan nyo ang manok? Puro piyak pailaang mo dagiti taraken, may. Imbaga ni Marikuanang, amapukpukaw jay manok na nga upa. Aya, Ay, amangan mat no jay manok ni Marikuanang jay tiniliwyaw nga intad ka ni intay. ay saan, maray? Kahit akin kukwangay nga ron ijay manok at tiniliwyaw. Saan ako kwa ni Marikwanang? Dahanag mo na, aya. Ay, makaugata ka talagan. Sana mabalinday tayo. Ops! Saan ka mabalin asumrak iti opisina? Agpatingga ka la ditari daw. Tapi asaan? Awam mo awit mo ang regalo. Ay, makaungata ka talagan no kasta ka paray. Dimto pa'y na aksyonan niya reklamo king ka abidjok yan. Ay, dayjay. Ita, agbero ka manan iti regalaw. Kapitan, siyakman mo, ti agreklamaw. Ay, agidan kayo nagreklamo. Ireklamaw ni Kabadong. Ha? Tapay maray. Anya ti pasil ko king ka. Damagang pailaang. Tiniliwyo jay manok kaw. Ha? Iso ti intad mo ide kan ni Kapitan. Ay, kuha maray. Ay, rumbang nga ireklamo da ka paray. Ha? Kapay ngagtiliw ka iti di mo manok. Kasano paray ka di mo maaksyonan ti reklamo may no awan maitid miking ka. Nang tedak iti manok. Ang di mo ilatay na aksyonan. Ay, saan mo ang manok dayjay? Kapitan, kasano da ito? Yan na mapaspasamak ni ti barangay tayaw. Ay, no agnanayon na kasta paray. Ireklamo da kan. Ha? Amin kayo ng opisyal. Ay, delikado tayo, Kapitan. Urnosen tayo ti sistema tayo, Kapitan. Nariga taon ti maireklamaw. Ay, talaga nga urnusin nyo ah. Ha? Sige. Urnusun may. Ikanda kami iti oras ken panawin. Angay, pahinga itawang maninti karga ti refiyaw. Ni antimat. Awanan ti karga na tain sardengan da angkel mo ti agawat kadagiti anyaman akla sa iti regalo. Pahinga angay, awanan tinaimas sa sidayon tayaw. Damagam ni antim. Na, apay asyak. Sika ati rumbang asumungbat, ta sika ti kapitan. Ay, unan niya. Song batam ti saludsod ni Kwarog. Ay, insardeng mente agawat iti regalaw. Tano ituloy mo dayjay. Ay, may kat kami. Anya ngayon ti sidayon tayo ita. Ay, song batam day ta kaanakam, intay. Ay, ano san tayong tinatang? Nasaysaya atan ti kasta, taawan ti problema. Saan kayo pa'y ang maireklamo? Ay, Kapitan Enteng. Agtrab-trabaho ka para iti pagsayaatan ti barangay mo. Asaan ka kumaapasuksukan, tapno na dayaw kalat na kas kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. 10 iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.